بإمزاكرنا بيمانا دهوكي دنافبرا انجمنا اجتماعية كرد لسوريا وتفجرا جواكا ديمقراطيك بسرپرشتيا سروكي هرما كردستان مسعود بارزاني ولاتين روجاواي كردستان بگشتي وكسو كارن گرتين سياسي بهیوی بون کو گرتین وان یند زندان آسایشا پیاده ده بین بردان لی و پشتی در باسبونا دو مهو نیوان لسر امزاکرنا و پیمانه هین بدهان گرتین سیاسی ین روجاوای کردستان ده زندان آسایشا پیاده دنه و بتایبتی لدور عفرینه و هین روشاوان گلکی خرابه. دناوا دانستاندنین دهوکه ده بحثا وان گرتیان هروها بحثا سربس بردان وان جی هاتبو کرن کوپرانیا وان اندام و آلیگرین پارتیا دموکراتا کردستان سوریه نه. دیا پارێزەر ادریس علو کۆژ ساڵا 2013 و هەتا نەها di zindanên asayişa PYD de Afrînê dixwaze diriya arkêre wekû dayîkên hemû girtiyan daxwaza berdana wan dikin. خێرە هوین خاتف dikin. Em zonin. Yani em fehm dikin ji we. Xêr hûnan do dikin. Ez dê ku pêşmerg û Kurdo me. Ez dixwazim İdris Alû ji min re bi cibikê. Di Erfînê de xatif kirin û solik û du mehe. Solik û du mehe. Ez nizanim. Di zindan ve de. Gi kuştî bê me kuştî. Ez ê îmetî xwe bibirim. Çîçke demîr heye. Çîçke ûjdan heye. Hev çi hol e? بریا چند روژان جی جدرکه جناوا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه جارکر راگهاند بو کوهین اندامن وان ین بناوین لازگین برکات و محمود کوریش و سیامند بریم و پارێزەر ادریس علو و شکری بکر و احمد سیدو و محمد مصطفى حمو و محمد حاجی باوی ولات دی زندان آسایشا پیاده دنه و روشا هنک جوان جی گلکی خرابه. تێزانین کۆپەیەدێ هەنێک ژڤان گرتیان bi تۆمەتên cuda wek encamdana teqînan û karên terorîstî li devera Efrînê ew dadgeh kirine û li gorî parêzerekî Efrînê nexwest navê wî were eşkerekirin ji arkêre dazanîn ku wan girtiyan dibin eşkencê de ew tomet pejirandine.